Hello guys, welcome back to Jenny's Trend. It's another beautiful day. So about Jenny's Trend so then me about Joyce watch it the video be out to or church say and Jenny Pendi any nyoma wa kumu wa fimu ani pedi ni hamo na nini na sha see free on it tracyboakye and na fimu munyina mu so okotwa video bia na eso ni be meda ababontia obechechum say video na nikuna na oneneti no awore akokora oye penimu na akokora no odmaneti ase say a movie na tracyboakye feature ekowo na ware hu akokaka nsam kire na akokora no ama akokora no gya na ya nti beef na joyceboakye any tracyboakye woni nyina no start free ho nti the video ya obehwe ochechemu obeka nsam a enisa wugyi ni pedi ewo wiase de wa femu. Okay, nti so wo ha na opese wunya trends bia ba wunya na wo hwe ne ntama me pacho subscribe na peke busuako yi hu na news bia ba woni ni pedi kanya obeti wo be hu wo be hwe ti me da se so wo hwe so a make sure say wo share ma wona fufu nso nti ma me nya mo na mo hwe na mo kira mo adwe wo comment section ma me hu nya o twede fasa asem we hu ama foke ka fa me hu kire oni nyina no I am a descent kwa me talent but nipa wu ana wasai sa background di na musa ene krom yesi wontime nwo na me adom na na se ba ye ne krompo na wanye mo no ama fo se mframa na ejina ne yam ana ne ba no de obi na nyem ma no na okọ Canada ko je akora ne ba ye o masa chọchọ ho story pitin nti wi ase no kwa ne yanka no ho asa Because Oma ho chance ke to abi mpodi na yebesa se no bebre de yenya ye kra ye ka na afi wo benya bibi kura sa agina so ene yebesa ni bebre nti don't worry why na nko ne hia ya kama ni na dos Asambia mai ba question na obusabusa me no ane nkoma na yedi no na akopagya we nyina aba na enu aso nkoma na wudi ni nyina aso ka ho nti me nkonkra basa why Mama will see that Mama Kubuna. Yes, you watch out. I'm not going to die. I can put a question of holding. Well, first, I'm 2 3 and I'm a yet with them. I'm poor. No, me yet with them. Something, Papa. You see, idea. I'm one man standing. I'm going to fight for my life. And I will succeed too. Because I have God who never fails.